مرحبا جوارا خوشکو براین دلال ایرو روژا حفدی مها آدار سال 2016 وان روژانا روژی نوروزینه دسپیکی دا دخوازم بیجم او کسین آنجی او ملاین کد بیجن جشنا نوروزی جشنا کافره جشنا اگر پارسته و نه جایزه مرو پیروز بکه او ملانات خطا کی مزندانه حتی نداویه کن گوداری وی ویدیوی بکن و نه ببینیم که جشن نوروزی نه وک جشنین کفرینه خوشکو براین دلال روژا جهان آوا بیه تا ایرو دناوا همی گلین جهان دا جشنین نتوی آنشی جشنین کلتوری هبونه هر وها د بریا اسلام داشی د ناوا مشرکان دا د ناوا اهل روجلاتا ناوین دا حتی مرد کار بیش د همی جهان دا هنه کی جشن نتوی و کلتوری هبونه چی بیه ایرو از دولاته کی اوروپی آلمانیا دشیم لوراجیم هی جاره کی جشن کی وانا کلتوری هی هر وحال دولت اوروپای دنیناش یعنی ترکیه در دنیای دنیاری جشنین خلقی این ملتان این گلان ین کلتوری جهنه ین اولی جهنه هر وها و جشنین کرداجی هبن بله امدکارن دی پیوانا اسلام ادال جشنا بنهرن اگر جشنه کی تو پیروز دی که اف جشنه هانه بگوری اسلام حرام به و چاخی مرود کار بیشن نه جایزه اما هبونا جشنه بخواه اگر حرام نبه عمر و جشنه باوا که حرام پیروز بکه هلبت و چاخی بانگور دینی اسلامی جایز نینه نه جشن تنه یعنی تو دیچی جامعه دا عبادت کی عبادت فرض به سنت و خیره کی مزنه تو وقتی وی عبادت حدی وی درخی ام بجن تو جناب دی پیشی جن تعذیب دن پیشا میرال میش بکن اول میجا چه دبه حرام دبه اول میجا میج نه حسبانه همی ججی وسانه دما پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام جمعه کوشبری مدینی بویه دیتیه که اهل مدینی دهن روژن کفشه دا شاهیه دکن جوان پرسیه علیه الصلاة والسلام گوتی وانا چنه وان چی شاهینه وان دکن اهل مدینی گوتنی یا رسول الله وانا روژن جشنین منش بری دا ام دوان روژانا دا شاهیه دکن وکی جشن پیروز دکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویجی جوه باورمند دارا دو حف جشن هن یعنی جشنین اولی جبر شون دا وان پیروز بکن لورا او جشنین مشرکین مدینه پیروز دکرن علاقه کی وانو و اولداری تیوی هفدو تونه و پر جشن وانشی جپوت و لاتارا قربان شرجه دکرن جه خدای خواهیم بری را یعنی جپوت و لاتی خواه را عبادت دکرن جوی پیغمبر علیه السلام دوان روشن دا جشن قدخه کریه بله گوتی جوور شون دو حف جشن هن یک جشن رمضانه یکی جشن قربانه هر وقتی تیزانین که همی جشنین باطل جیوان دین مدا تونه به تایبتی جشنین لهمبر قانون و نظام اسلام حاطبن چکرن اوان جشنانا به انگوری اسلامی پیروز کرنا وان جایز نه بله پر سده منش بونا جشنان یک جوان سدمانجی شاهی بندست و مظلوم آیه آن سرکفتنا بندست آیه آن آزادی کوله و بنده دوی واریدا دما مرو لجشن نوروزی بنهره مرو دبینه که جشن نوروزی جشنه کی خسره لورا او روژا لهمبر درکتنا ظلم و زورداریه در دور 2716 سالیه که گلن روجلاتا ناوین به تایبتی گل کرد و جشن پیروز دکن وقتی زانین دسپیکا جشن نوروزی سرهلدانا گلن بندست که به تایبتی گلن کرد بونه در ریوبریا کوای حسنکار دا لهمبر قرال زوردار دحق بویه بوی آواکی دنه جشن نوروزی نه وک جشن دولت نه مسلمانه
به تایبەتی دەولەتێ نەخوا نامسلمان û سیستەم ne îslamî an dewletek di berê da sîstema wê dewletê îslamî be û dûra sîstemê biguhere sîstema îlahî rake di şûnê da sîstemên beşerî deyne û di wan rojên ku qanûna beşerî sîstema beşerî bicî dike her rojê înqilabekî guhertinekî çêke û di wan rojê ku tê da guhertina çê dike wan roja jî ji xwe re wekî cejn qebûl bike. Aberê evan cejnana meriv dikare bêje pîrozkirina wan heramin lewra kêfî û şahiya rakirina dînî îslamî hukmê Xwedê û dişûna wî da jî danîna sîstema beşerî ye. Ji van cejnan ra meriv dikare bêje cejnên kufrê ne jî lewra li hember nîzama îslamê hatine sazkirin. Dînê îslamê bi bindesa re ye ne hevalê kufr û zulmê ye. Bi vê münasebetê cejna Newrozê cîkî xweser heye me got. Mirov dikare bêje ku ger mirov di mana serhildana li hember zaliman Newrozê pîroz bike jêra to astengîkî ji hêla dîn va tune ku pîrozkirin jî ji hedê xwe dernekeve di hedê xwe da bimîne. Lewra mana Newrozê rojekî nû ji bo bindesta re ye ne yekîtiya bi zaliman ra. Serhildana bindesta ye li hember zaliman ne şahiya bindest û zaliman bi hev ra li ser warê bêhiqûqî û bêedaletî. Biratî xweş e yekîtî jî xweş e lê bi şertê wekheviyê wekhevîtiyê be. Her çi qas cejna Newrozê di berê îslamê da cejna nemûslimanan be jî di piş îslamê da jî dîsan gelê bindest di mana serhildana li hember zaliman û emperyalîstan dikarin pîroz bikin û pîrozkirine. Ger mirov divê mana hanê da Newrozê pîroz bike bi angorê ez dizanim ji dînê îslamê jêra to astengîkî tune ye. Ger mirov di mana agirparastiyê da yanî meriv agir ji xwe re Xwedê qebûl bike ku hinek wer dibêjin di wê manê da meriv pîroz bike eva jî dibe şirk yanî. Lê ez nebawerim tu însanekî Newrozê da agir berde lastîkekî erebê dişewtîne û jêra serê Xwedê ne here secdê bêje eva Xwedayê min e bi vê münasebet hanê kes Newrozê pîroz nake. Belê me got eger di mana agirparastiyê da an jî di mana bîranînan dînên olên beriya îslamî pîroz bike bi angorê me wê çaxî ev Newroz pîroz nabe. Lê em nebawerin ku gelê me di vê manê da pîroz dike. Gel bi roja Newrozê azadiya xwe tîne bîra xwe. Di dînê me da jî azadî mafê mirov ye û pêwîst e her kes li vî mafê xwe xweyî derkeve. Tu kesekî bi mana ji agir ra îbadetê bike an jî bêje di beriya îslamiyetê da dînê me hebûye bi gorî dînê me ji ev cejna hanê cejnekî olî bûye em dîsa dînê xwe beriya îslamiyetê tînin bîra xwe di vê manê da Newrozê pîroz dikin ez nebawerim Kurdekî wisa hetanî niha ez lê rast natime û nayê bîra merivaşî ku kes tiştek wisa bifikire. Berêva 2716 sal e ku bi taybetî gelê Kurd bi roja Newrozê tim serhildana li hember zaliman û dagerkera tîne bîra xwe. Bi taybetî ev çend sal e ku gelê Kurd li hember zulm û zora li ser xwe bi serhildana dawa xwe aniye holê û bi sed hezaran însan hatine kuştin û bi milyona jî ketine bin çav ketine işkenceyê û ketine zindanan. Gelê Kurd cejna xwe ya netewiya Newrozê ji mafên xwe yê netewî dihesibîne û dixwaze pîroz bike. Her sal bi nêzîkbûna cejna Newrozê hikûmetên Tirkiye li Kurdistanê tedbîrên xwe yên leşkerî zêdetir dikin
و هر وها ایریشین خواه لدجی گل کرد و همی ریخستنی گل دجوارتر دکن بسدمین پر بسیط بسیاست اکا پر قریش کردان تهدید دکن جزا دکن به مناسبتی دخوازن پرووکاسیونان شکن کردان بگرن جزا بکن her veki her sal Kurdan disa bepelçikinin u emdivinin Kurd sal be sal roj be roj jberi xeraftır disa dibin tehdit dana Kurd iroji de pevajua ka heri dijwar u hassasla dijin der revşa Kurdan da tu guhertine kan çenebiye o roj be roj çok az diçe peda evqasa xerab dibe بعدالتی و به حقوقی و ترور سیستم لهمبر کردستان لهمبر کردان aynen berdevame ve çend sal beri disa Kurd be nave meçhulu malumu o diber namli topu tangandan anji bi silahın kimyevi teni kuştini Gele Kurd her dem jibo aşti u birati amade le türmeteki jibrati neditiye. Çi dem gotu be eji insanım ve demi hatiye sirgun kırın, hatiye şikence kırın, hatiye gırtın, hatiye kırkırın. Birati jî wa nabe. Yani tüm Kurd bejin embiray hevdune, emberatiye dixwazin o ve dinina jî bejin un teröristin امپراتیه و قبول نکن دکارن بیشم و 1000 سالم belki زیادتر 1000 سال از بیشم 1000 ساله گل کرد به براتیه اسلامی دستی خواه دریشی جیران خواه ترک و عرب و فارسا دکن لی چقاس جارا دستی خواه دریش کرنه دستی وان هاتیش کستنه آنجی دستی وان لحوه مایه ای روشی جا کرد به سیستمه که دن دویشن دخوازن ایشا براتیا گلان بینن هولی به براتیا گلان کرد و ترک و فارس و عربات تکم برای هفدو ده قناعتانو دا ویاجی شاشه یعنی ام بندستن مافهمه بندسته ام تین کشتن ام تین قر کرن ام تین سرگون کرن مالیمتی ویران کرن بوچی گرک ام دستی خواهی براتی بدن راستی او گره او دستی خواهی براتی بدن ما em li ser bifikirin ka em destê wan biratî bigirin an negirin mexabin tam tersî wê em dikin ew me dikujin em jî dibêjin çi em destê xwe dirêj dikin em dêjin em birayê hevdûne em destê biratî didin we rastiya ve ku düşmenên Kurda bi tu awayî naxwazin mafê Kurdan bidine pêwîst e em ya pir baş bizanibin ya du ya tu wextî ev devletin ku Kurd u Kurdistanê di destê xwe da digirin nabin devletin demokratik ya jî nabin devletê İslami ya Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam ku çawa mafê her kesî didayê yani tu bêje Türkiye û Sûriye ve Iraq ve bin devletin demokratik mafê Kurda bidin an jî hin kesên Şiî jî dibin devleta İranê ve bi devleta İslamî mafê Kurda bidin bi vî awayê bira Kurd tu wextî nefikirin veya kat ne mümkün ne buye ona beşi. Evnay ve mani ku em dvejin gerek em şer bikin illa em düşmeniye bikin em jî teröristiye bikin qeydi ku çawa ew li ser me dikin dîsa jî em dixwazin destê xwe aştî dirêj bikin em dîsa jî aştiyê bixwazin em dîsa jî îca bike biratiyê jî bixwazin lê bi me tenê nabe Belê aştî biratî pir qence hema bikêra va çend sed sale gelê Kurd dibin zilma dagirkeran da dijî heya îro çend caran Kurdan biratî nexwestiye an jî wan xwestiye me red kiriye Kurdan her tim biratî gotiye aştî gotiye lê ji biratî û aştiyê ra para wan her tim înkarbûyîn bûye kuştun buye, sürgün buye. Gele Kurdci, her veki gelin cihanı xayı mafe, dixwaze li ser axa xwe bijî, bi zimanê xwe biaxive, rojnama xwe bixûne, bişe dibistana xwe, bi serbilindayê ala xwe bilind bike,
جی خود نوا گلی جهان دا بگره ملت کد 5 میلیونه دو دنیا دا گله کی دولتانه 200-300 هزار نفوسی وانن گیشتن آزادی خود مخابن هم دولتین اروپای هم دولتین امپریالیست قیدی امریکا و روسیه وانا همشه دولتین نخواه مسلمان چه مافی جخارا خواستنه اوی مافی ندانه کرده ona خواستن بدنیشی انگلتره و فرانسا نبون دولتا کردستانی کرن سه پرچه گیدان ترکیه دو پرچه گیدان عربا بله البته هم دخوازن جشن نوروزی جی جشن مین اولی جی ببین سدم آشتی و براتی آشتی و براتی یکیتی گلک باشه لی براتی جی آشتی جی به یک آلی نوه به دو آلیان چیده به سیستم دخوازه بوان نیستی که این خواهین قرش هیچ به 100 سالان کردا دبن کولتی خدا بگره کلتورا کردا را که زمان کردا قدخه که انسان وان انسان کرد بکشه وندا بکه او بوی شکلی دبن دست خدا بیله خوشکو براین دلال دوی معنی دا ام جشنا گلی کرد پیروز دکن ام هیوی دکن که روشن وها گرینگ ببین سدم یکیتی براتی و آشتی پیشی دنوا گلی کرد دا لورا ری آشتیا بگلین دنی را دبراتی و آشتی و یکیتی گلی کرد دا در باسته با ام هیوی دارن که همی ریخستنین کردان جارک دن لسر مانا نوروزی بفکرن و با انگوری وی معنی جشن خواه پیروز بکن جشن نوروزی لهمی گلی کرد و لجهان پیروز بد بمینن خیر و خوشیده